teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Saat ini saya berada di Dusun Kaloko dalam menghadiri pengucapan syukur Toraja atau Mangrara Bangla Tongkonan, yaitu Tongkonan Kaloko yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 yang terletak di Kaloko, Lembang Serapian, Kelurahan Rembang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Mari kita saksikan. Awas kami tuh kabel. Paturun kabel. Paturun video buka. Paturun video buka bang, video buka nanti dong. Paturun video buka. Ya, oke. Ya, paturun naik. Paturun rokok. Balikin. Keluarga apa tuh? Si komentar teride. Yo. Nah, tanda tasiki kumua inang aton tong malam be esunga natara nakapasaki na buang na sala ng rapak-rapak na tutumang para rata ulen dui jumay nene edi po nene todolo di po todolo landa sela ko makaban tarong bulan na manimpa aloloso manikanda kumuang ton nalaw tama pangala ton natunan ng latkura manapak law tiro kayo linde pangala kayo manokah dilelemeng kayo lingin diwasi to bati na tungkol na dipasakirukalan jadi tidak semata-mata ya tebanua tetapi Ibadah yang seisi rumah juga pendapat rumah adat ya.
Diserang le. Kalau Tamo na dipasakke lancara tolino to tetongkonan, na dipasakke mulan aluk kasaranian, yete pasakke lipukada to temo, tae nabi kumipung matut kese ngapa inam kita musai. beliau adalah anggota pengurus BPS Wilayah 3 Makale. Pakanalako batina ne sakko. Lami patanan ni talinga, lami palidan sulim pa perang ini. Tu kumualan maallo totemo. Allo satu. Tanggal 27 bulan 5 tondong sabu 20 talu. Ya te tongkonan kaloko. Tuna bendandi batina ne sakko. La di toko. Ya moto palulaku pomoto tu painami na diangkaran 5 na di pasak kita tongkonan. Uang mo pasak ito. Uang mo pasak ito. Hilang na ibabanasyon. Tongkonan kaloko. Tuna bendan ni batina ne sakko. Ditukolan aluk kasaranian. Lampuang talu sang buah bandang. Lansangana puang matua ambe tungkombong langi lino tasik samintu isinna. Lansangana puang Yesu puang pelaabak. Sialan sangana puang penamasallo. Amin. Tang lami osik tahu tang lami kutana to salian tondok kumua tumba ka eduka aluk na inde banua inde tongkonan inde kaloko. Tang lami osik mo ya tahu tang lami kutana mo ya tahu masih yang sambu lako kita batina ne sakko tuma adorento temo sialako pa tondokan pa kana tepun iya teto kuma ter masih yang sambu lako kaleta inde tongkonan kaloko tuna bendan di batina ne sakko mangkari toko dirara lan aluk kasarania. Mirangir kabatina dia sakwe meoliko. Yo, pisampa. Yo. Nende lawo kota kurang itu lebih. Yo, masih yang sambo to. Tabe untung komisusi teh na Pak Rimsis ya Pak Frans beberapa keluarga talolang ngabanua satu bang. Ta mane turun domai taruh akta nomor 13 sabar aku mesti satu boleh main majelis kiri pira sini bisa mau kota dulu keliling-keliling jalan saja jalan saja pilih sebahagian saja nama siang sambu lako to maarapu talang lako batina nene ne sakko kumoya te bandu te mang kemudian bulan kasaranian tagaron to itaminani nang la tontong nai nang la tontong nai rumput di pang kudu
mantu masukkan yu tanding talingai den naupa kadipudian kadipanceran tipa tutun tunan nang lante tanga-tanga tongkonan belana temo tu pomotum pasaki kumisula nasang la susi moto tu burukmi lana tu temo sesela kona kumua buruk butang laka atulen umpa kalabi buang tua amin. Na mandala mamasira po matula po kalimi laminani po alay po liturgi nina denan yang lami po pinani bindari cana mi mo pinjami dulu tu liturgi satu kwa saat time yang parang kesempatan susi temai tidak selama-lamanya ada alay Kapus ya. Pak Pombo na tanda kuris semangat na keluarga tulaku basa lamai tawarik pertama tawarik pasal 90 itu angka 90-an nah lamai keluaran 95 angka 90 bisa kalau bahasa Indonesia teh mohon maaf siapakah aku ini ya Tuhan Allah dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah? Iya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau membuat keajaiban. Amin firman Tuhan. Kemerani kami, ben namo kami, bukan ada misi penami, panggilan. Ya. Merasakan kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, merasa apa bisa selama-lama mau komitean nih. Saya atau nenak nate ya tu pasalama ni nak penyesalan. Ya te pasalama ya te pasalama kabaran nuan na kamasih dibuang selama-lama mau komite. Buang.
berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Biku mengisah, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Latas orang tu pemalak talako puang matua, ta menani lan mai Pak Pudian 110-an lan. Oh puang, oh puang, oh puang. Indah, 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 ku mengasihi
Bangunan itu pundi. Oh ya, kau lebih baik pertama ke. Genap keluarga besar jemaat kekasih Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kure semangat tu atu na sorong pemandu acara lako keluarga tula umpo kada sang buku duang buku kada lante pangur rande-randean ungkure semangat itu mama sena buang lago minto bati ina sakko lolo sumani kena andang soda parilai maakure sumanga gila kang puang to kumombong ta jona at tumaindan tu napapasak ya naman ito kukuatabe lako pengurus BPS Wilayah 3 Makale turampo tamatanga-tangana pangurande-randean ungkure sumanga indetokkonan tuna akkele iba atuna wakili tuang pandita dari Salepang MTH tabe lako anggota DPR yang terhormat lako ambeku Papa Anagoris
Lako Sulu Sony Siampay din pato tu TSM 4 kusa abu sangan na kupikatabe iki. Naman ito tabe lako ambay tayo na di sangan emantan ke minang kota DPR la. Lako silu ko papa na chain. Ya te papa chain maabayo mariri to temo. Tay tanday ba atula apa ko si patok maabayo mariri belan na paran nukilan te tokkonan naman ito tang ditanday ra kamasolanasan kumuha inang batik inate tokkonan iyo marasan masambayang tinday suduk ko pa na chain la usorong kalena la untangaran karapasan atau Buddha itulak pilan pasambayangan tu suruh uta namane matoto o lumingka lasu si tok dak ya tabe lako mantan camat Malimbong Balepe tabe lako kapala Lembang Sarapeang Lembang Kole Bare Batu, Lembang Kole Sawangan, Siambay din patotu tangku sa abu ku pekatabe. Tabe la kominto o ambe siya indo, lante tondok siya minto o indo siya ambe tubu tu jomay minto pentutuan lipu. Siya tabe la kominto bati inasak ko. Lolo sumanik na andang sola palay. Secara khusus ku PKTB itu batiin na nenek ku baray tutor rolante inan iyate. La umpo kada na sang buku dong buku kada mak pempisan na kada kurre sumanga mak penbuan na kada PKTB katang palambiran na mak pentalun na pepasan lako minto anak tokonan mapempisan na yamotu kada kurre sumanga kupatingo lako badan pekerja sinode wilayah 3 tumangkaun nalakatan umpati pana ata inde kamenomban kurrean sumanga kurre sumanga inde kabendanan na tokonan siya mintu papasakkena puang matua tuna tarima to maarapu maadin dikwa kumua lolong diallo sia kebongi lako kita masolanasa maapenduan na kurre sumanga lako majelis gereja to raja jemaat ararat pappang tu tang tore unnato itu jona pakamayan lanteinan dini paran masolanasa kurre sumanga alako bintu ambe seindok lante tondok baatu bintu pa tondokan tutang mengkata aka siya tang mengkaboyo maapasakka si sola to maarapu lante inan iya te unggaragay baatong pasakka itu mintu na jadi lako bintu raputal lang iya tu taaka boyo umpasakka ite mintu na ko pa tondok ya moto takoy minto para puan lako to matondok batu patondokan kumua kurre sumanga den nau pak mitontong masakke masolanasang lan undingkai tu katua maapen sitaruna tu kada kurre sumanga lako to maaparenta lako kapala Lembang lako minto aparatna lako kapala kampung sia kapala RT ikua kurre sumanga tu tontong obangkan ni miayokai tu keluarga an nama adin rapa siya ti panaatak melo tu lawan kurrean sumanga alanteinan iya te tempon jomay sipak kada-kada tu keluarga mas suru rabu maatodolo
maatarapak saya lako maapapa allo iya teh. Naman ito si taruna kurre sumanga lako binto bati na nene aku barai tu torro lanteinan iya teh sia tontong mekorok londong lako minto to maarapu jona katu mengkanna inde bangunan banua saya lako maadin ti babayan susi tu tatirona mototemo sia dikurre sumainga na lante atu iya teh sia kurre sumanga lako minto ki masolanasang tu erapo maabumbulolo tae di pasalia rinding di kurre sumanga belan na raponasang ki pusing mo ina panakwa papaasilpa kurre sumanga ke si ipi itaw belan na ya kita inaden si ipi berarti tae nakamali bati ina tetokkonan. Ternyata bahwa kita semua rindu untuk bersama-sama bersuka cita bersama di tongkonan ini mengucap syukur kepada Tuhan. Namanya to maapenduan na laku patingko lako kaleta masolanasang tu pekatabe katang palambiran buda bang tu katang palambiran tatiro masolanasang sehingga amito den miki itu maajok kojong obang mo litak baatu padang tay inanta apako den kadan na kakangku nakuha tasangay nasang abang na mialang atu dini maadokko belan na bindar atu padulot ki itu inan la dini maadokko ko kita bang siasa ba kita to maarap naman ito lakominto kupo tomatuan na siya kupuambe na kupoindo na turapo utulak kan nilante pangurande-randean tang dikemba tu tomatuan kirapo kikurre sumanga ternyata den lo may sudu tubati na te tokkonan rapoy na pokade kumwa lulo na may sudu yake malek ilako mangkasa atu kita bati na sakko ba atu toda dilam may tetokkonan inde kaloko bisa kiren dumangiru kopi si samping ada permandian lo iya dan masih banyak lagi budak patu toku potomatuan natu rapo utulakkan dilante pangurande-rande jadi mintu tu katang pakulean di kuako angge mapalambi itu lamu raisya ki unnakaran itu susinna napogau tahu apa tang pakundeki namanya to mapentalunna bepasan lako to maarapu berbicara tentang tongkonan berarti berbicara tentang rarabu itu berarti bahwa tongkonan itu identik dengan generasi atau dengan kekeluargaan. Berbicara tentang tokonan Baatu Bano Paarapuan berarti berbicara tentang generasi kurang lebih 7 turunan. Ambay karwa mo turunan dala. Maapek kasera mo 9 kali 25 ko laabi 200 tahun nala. Jadi kemungkinan besar ia tetokkonan ninde berumur 200 tahun lebih. Saya pernah mendengar YouTube dari seseorang ahli adat yang mengatakan dia tuh tokkonan layu kira-kira berumur 500 tahun. Kemudian tokkonan pekaindoran siapa pekaimberan Baatu Parenge itu sekitar 400 sampai 300. Sementara tokkonan Paarapuan sekitar 200 lebih. Jadi
laabi matua pa ya paapulungan na iya te tokkonan sababu tu dari me paapulungan kole tu sakko ba tu sola silu na ya motuanda. Jadi sulerek ke mira maleta mira talumano namanya suleta mapapulungan supate suleta mapapulungan nada dio tomatuang usia silu udah papulungan. Jadi dari papulungan langsung ke sini. Kemudian berbicara tentang tokkonan berarti kami saran. Berbicara tentang tokkonan berarti Pak Kaboro kasih kamaliran. Dan berbicara tentang tokkonan berarti kamarampasan. Dan yang terakhir berbicara tentang tokkonan adalah yang mau tundinna peran di tengah-tengah masyarakat adat. Jadi ia tuto dari lamai tokkonan tidak layak disebut sebagai anak tokkonan jika ia tidak berperan di tengah-tengah tondok. Itu falsafah nenek moyang kita. Membuati naden patunta lan tondok. Itu pesan dari tongkonan. Ia motoan nabendan tu diosok kimo landolong atau tokkonan. Ini pesan terakhir. Nakuami tu pepasan tomatua nakua nenek kami usulun ni abinna da'ana roto. Kira-kira ya nasangate kumua yake den itu sara yake den itu paagauran suletamo kami tokkonan. Na nenek len merambu tu tokkonan. Yake kawin itu anak tabaine ba atu appo tabaine o tasembawa inde te da ta bawa ta may puriarta. Natandai kami tahu kumua anak-anak kami andang sola palai ba atu bati ina kami sakto. Namane to mapenduan na disulun na pinna la tontong komisi temanda matangkin ko masolanasang misapan meloy daan na bayway. Ini sangat dalam pengertiannya biasa den patutokonan parang tayo manisay deh. Belan na nang tayo na di kamadi tayo na di pamarra atau kasulangan dia mo tanong ko'y tomatua nene komisi demanda sanggina daan na bayway. Jadi sekalipun masih ada tetapi oleh karena tayo tasi kamali tayo tasi anggaran ia moton na sangay ito kumua nabamuwa. Terakhir na belan na solo mo Allah denni manitu kada tuku pokada natang sipato ola mendadi kada paarapuan ko inde na mengaku napotanda kumua katang palambirakku napotanda kumua katang pakuliahku ya moto kukua laku kita masolanasa kurre sumanga pole poraya langan puang matua tapantan sulit lakoto inanta si misa-misata na kaloli pasakke na puang matua tasiria kamaram pada moto kurre sumanga. Terima kasih teman-teman telah menonton syukuran Rumah Adat Toraja atau Mangrara Banua Tongkonan, yaitu Tongkonan Kaloko yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23